Ante Kotoko management say information bi a on cycle bi a twam ne kotie de ewo Kotoko YouTube channel ono. Na information nam YouTube, Facebook e fanya no kre. And to be very honest, mom fear mom yam fa no kre nkanse. You know anom sentro no bi ebe kekanse mo social media aya na sebi dodo na enye no kre. Na enne Kotoko management meets the press, management meet the supporters. Second edition, it has been very educative. Metewa metie nsem bebre. Na Apinkrah aka about Kumasi Asante Kotoko. Say ma yen give up. Na say aka be 16 games ya da enemy no. Owujidi say nyoma ebe 10 for Krobia Asante Kotoko. Okan ho asem ose Kotoko betimi agi league no ena odi nkomo about se ohia Otumfuo say tutu the Otumfuo say tutu e ka kire no question ben na Otumfuo say tutu ebisa no e wa ha e di Asia e ofia ena de toso miensa GF4 referee Julian Nunu a okudi sebi nsem hunu e wo ba bia ni a odi na Kotoko victory no ye Kotoko ya fa ho no so okan wasem. Na every baby was a Ghana football for no, they don't care. But yes, o take action bia na pound for no mo adwuma say nyabotre. Questions be brave by about fabulous sensors, fabu sensors, high sense. Say no Kotoko ne fabu sensors no partnership no. Benya ne ntia se omo ba be magic card no na ukra fabulous sensors cars na ukra fabu fabu sensors cars na ura high sense officer ubenya nyoma no discount price and also okan ho asem Kumasi Asante Kotoko performance players no ekwan e fa so sign contract no so obo so a ho nsem kakra e wo ha mede Asia e wo fie ha Kotoko catch them young and they shall be yours forever and also question e baaye e ma na Apinkrah ebusai e kan ho asem na Apinkrah question e baaye amanfo bisai ma na Apinkrah eya no ema ochire mu say opani a friend Solomon Ofosuware a say no ona ye Asante Kotoko executive chairman in terms of the supporters no the chairman of Kumasi Asante Kotoko no or the proposal bi abeto omanima proposal no eye kama pa ebesi Kumasi Asante Kotoko say Kotoko bobo a ye de nkra ene emma ebeba free. Na Osaka sporting director ho asem say Kwesi Apia sporting director Kwesi Apia sporting director amanfo busa question about Kotoko psychology Kotoko players ni here psychologist so obi babo Kotoko wo say chane say hey Kotoko no say na tie na obamu nso anya ha na obedi nsemhunu Osaka bibi fa the fact say players ni bi ba Kotoko ano ma relax say na emum no ni kwan say yes abrabo a ye boy no ye boko ye nim na sene ye be ya uboko anima na afi wako anim nti wo ba Kotoko a wo say money mbona na wo ba bi no wo yere ho because say wo ba university sana na Apinkrah ede ncheche no ne ba Kotoko female team no nso ye ti anase ye nti because a mandatory per the GFA laws ne say Sawo Premier League no ma you should have a female team which will also play in the female Premier League ekoso ewo Ghana no Kotoko anu yesen and or the buy and also Kotoko administrator your friend Richard Akuto ebe here no say currently no Kotoko ni female team ba oma adopte Habiba ata team my friend fabulous lady omo na represent Kotoko ewo female side wona enhihye pono so ene enhihye kwan so no omo say Kotoko by 2 years time no ebenya the female team and also any information ewo ho now Kumasi Asante Kotoko ene Pasaki Holy Stars na Apinkrah eka ho asem na Apinkrah say game no game a ye di ba behwe the 3 new players ye hu omo asese ba akokra de wanya ne debut o baba ya ntize mfa ne se mienu asese no in the second round ye be hu omo ye pan no dogo obekai say the first game no okobo no away and this time around Kotoko ne Pasaki Holy Stars ne be home nti amanfo emran behwe
Kumasi Asante Kotoko star Dogo na abra abet amwan so a return to Kumasi Asante Kotoko no and also ehonsem ekakra ewo ho a o chese sa game a ye ne basake be bone de the turn around for Kumasi Asante Kotoko now and also honsem kakra epie mu ho ensam no doso menya botre na metwetwa videos ni nyina na me de abro but ade ene Kotoko management na ye no ma kire nsemu pa ba bia e kan me pa baako ene se nsense mebre na o media no so amanfo busa safuduku esquare se osori a radio station bi wo ho a onko ba radio station bi wo ho a okọ safuduku kire ni nyina mu ma menya ntiase no ye pa me so be de ntiase na bro se no radio stations they do also so okasa obekọ ni nyina na enye possible enye se oni obi o problem o enye problem asem but reality of the matter is that ontimi enkop station bia eno nso PM ewo ho ma safuduku de nchechimu eba na the main story of the night fact say lawyer safuduku ebi akwanya no eba na Apinkrah say Otumfuo say tutu ehia na obodo sanse club na ekose na supporters no omoba stadium busana no ai basa untibi ntwa ntoro nkyere nana nti okoba sa na waka no polish ne kama say oh nana eye kakra but a bit my better enye sa so na okan say GF fuo no ade to Kotoko na no ewo basake eye friend say eye ba bia ni go stars ho no o say to le bia aya na opese o take action wo hu say GF fuo no omo nche dan kesa ne mum no o say o take action na the administrator of Asante Kotoko which is Richard Akutu akai ne say nana ye no ye de enwo akodwon association na ye nyina ya association action na wo pese o take ne say take a emran be say tiaye inti nananya abotre enunti a o say aya take action because o say obaye no sebi sanyoman se munu we no wo say ebiasi in the past and edasusi omudi di Kotoko we o say oh yenuanom panyefo ne mum no o say o yeso take action na pamfo a omunimu mra na ka je onya abotre nti on this Kumasi Asante Kotoko ne baby and go stars game no omay dwen say emra kwa so no they are going to write and lodge official complaint answer na all the official complaint ne beba no o say o state o make a report of the incidences now gather evidences and no process ntia omugusu a omoye na omunyan enye den en complain ana so omun protest ye no nti and also any kakra ho but some of us near call listen ka omo express your displeasure na statement na mra bonten na nka afi no this ne to aso no omo gather fact ni we are no man lodge official complaint no but official complaint dey wa confirm say eye den a omo be lodge complaint against Julian the Azar referee Nunu omo lodge complaint if etina videos ni bibia metwitwa ne kama na me dey abere na dey tofabo na me dey be hia wa Asante Kotoko mu dey